Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize igitondo cyiza igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi mu gitondo cya tariki ya 19 ukwezi kwa mbere umwaka 2026 nshuti bavandimwe aho muherereye hose reka tubasuhuze kandi tubatere yambo tunabahe ikaze muri ibi biganiro kuko nubwo tubibategura ntago tuba twabiteguye ngo tubyumve twenyine, tuba tugomba gusangira namwe ibiganiro binyuze mu mwanya wahariwe ibitekerezo kugira ngo tugende tumenya ngo bihagaze bite. Ni Burundi rero niho ibintu bikomeje kugenda bihinduka, nyamuneka nta na kimwe kirahinduka ahubwo uko umunsi ucya undi wira niko bigenda bijya habi, niko kandi amatariki agenda yegereza, amatariki agomba gutegurwamo inama ikomeye cyane y'abadede ni CNDD FDD ishyaka riri ku butegetsi. Nyamuneka bigaragara yuko mu by'ukuri ngo riri mu marembera kubera ibikomeje kugenda bigaragara. Biravuga yuko rero iri shyaka rya politike riyoboye igihugu cy'u Burundi cyangwa se risanzwe riyobora iki gihugu cy'u Burundi bamaze kugenda bacikamo ibice, ntago bari kumvikana habe na gatoya. Ni perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'uhagarariye iri shyaka rya CNDD FDD mu by'ukuri ni Reverien Ndikuriyo, aho bivuga yuko aba bagabo mu by'ukuri barimo bararibana ayingwe ndetse inama ikomeye cyane perezida Evariste Ndayishimiye agomba guhuza by'umwihariko n'abarwana shyaka cyangwa se abagumyabanga b'iri shyaka rya CNDD FDD. Biravugwa yuko nyamuneka iyi nama ishobora kuzagera umugabo bita Ndikuriyo ubuzima bwe bwaba buri mu kaga. Hari amakuru avuga yuko Perezida Neva yakabaye yarafunze uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, ariko nyamuneka byagiye biterwa mu by'ukuri n'igitutu mpuzamahanga ndetse no kuba izi saha akesi ya Guillaume Bunyoni igisa naho ikiri ku mutwe wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo ngafite ibicumuro byinshi, afite ibintu byinshi yakomeje kugenda akorera kuri ubutegetsi bwa CNDD FDD. Turaza kugenda tureba ibyari byo iby'intambara ndetse n'impungenge biteje kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yamara kwikuraho abagabo nka Reverien Ndikuriyo ndetse na Prime Niyongabo mu gisirikare cy'u Burundi. Mu by'ukuri yabasigaye ari uwande ko bivuga yuko kandi nimbonera kure nazo zamaze kugenda zikurikira uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo. Ariko igisirikare mu by'ukuri icya leta y'u Burundi biravuga yuko rero gikomeje kugenda nanone gihura n'akaga gakomeye cyane nyuma yo kubura kwa morale ndetse na motivation ibajyana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo, tubabwire operation zikomeye cyane zabereye mu bice bya Poezero ndetse n'abasirikare b'abarundi, aho bivuga yuko ahangaha bahaguye ku bwinshi. Gusa igitangaje kiri ahangaha nuko mu by'ukuri nubwo bwose bahagwa nta kintu na kimwe mu by'ukuri kigaragaza yuko ibi bintu bizahinduka. Nshuti bavandimwe kandi nanone turi buze kugenda tugaruka mu yandi makuru agiye atandukanye, tuze kugenda tubenforma tubabwire uburyo uwo bita Denise Bucumu nkuru nziza ubu ngubu nawe rugeretse hagati na Angelina mu by'ukuri Ndayishimiye, aho umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri bivuga yuko atigeze yishimira habe na gatoya izamuka mu ntera ryo bita Keri nkuru nziza usanzwe afite ipeti rya liyetona mu gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko kandi uyu mwana yaba arimo arategurwa kuzaba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi mu myaka iri imbere. Ndetse andi makuru aravuga yuko kuba Perezida Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye aramutse adatowe ngo yongere kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri azabazwa byinshi nyamuneka nk'uko amakuru abigaragaza. Murabizi neza ko mu minsi yashize Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yoherezaga amabuye mu bihugu bitandukanye birimo n'igihugu cy'Ubushinwa yahamagaraga amahanga yose ndetse akanereka abaturage uburyo yohereje amabuye hanze y'igihugu, ariko benshi baramushinza yuko umutungo mu by'ukuri yaba yaramaze kugenda awigwizaho. Ibi rero bikaba ari byo biteje akaga gakomeye cyane, bigaragaza yuko uyu mugabo isaha n'isaha nubwo yafata icyemezo cyo kurekera kuyobora iri shyaka cyangwa se iki gihugu cy'u Burundi, n'ubundi azagenda mu bikorwa bye bitandukanye kubera yuko mu by'ukuri hari amakuru avuga yuko hari amahoteli akomeye cyane yamaze kugenda yubaka hariya hafi ku kiyaga Tanganyika
mu mujyi wa Bujumbura. Ibi rero mu by'ukuri bikagaragaza yuko uyu mudiplomate cyangwa se uyu muyobozi mukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe agifite akazi gakomeye cyane. Icya mbere agomba gushaka uburyo akonfirima abaturage bakongera kumwizera nk'umukuru w'igihugu cyangwa se nk'umuyobozi w'igihugu, ariko nanone ikiriho cyo nuko parti opposition nayo ifite ingufu mu buryo budasanzwe, kuko uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo, abagabo barimo ba Agathon Rwasa, abagabo barimo ba Richard, abo ni abagabo mu by'ukuri bivuga yuko bashobora kuzatuma uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi na son excellence Sebarundi barimo bararebana ayingwe nyamuneka, kubera yuko uyu mugabo yamaze kugenda amena ibanga. Hari amakuru avuga yuko rero kubera yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ari somambike wa mama wa wizinyeshyamba, somambike wa son excellence Evariste Ndayishimiye, mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda amubikira amabanga, yaba amabanga ajyanye n'imitungo ye, yaba amabanga ajyanye n'ibikorwa bye bitandukanye n'amasezerano atandukanye bakomeje kugenda basinya. Ibyo byose rero uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo abitsa amabanga akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi ntibatinya kugaragaza yuko mu by'ukuri mu gihe Nefa yaba akuwe cyangwa se yaba umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba yiyomoye kuri CNDD FDD, mu by'ukuri byaba ari akaga gakomeye cyane kuko amabanga yose y'uyu mugabo yaba yafite. Bikavugwa yuko rero Perezida Neva afite kurwana bikomeye cyane, akarwana uburyo agomba gukomeza kuguma kuri buriya butegetsi, kubera yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo afite amabanga menshi y'imitungo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse binavugwa yuko ukurikije akantu kajyanye nk'agashyari aba bagabo bafitaniye kubera yuko barwanye bose muri CNDD FDD mu ishyaka ryahoze riri ku butegetsi, ubu amakuru akomeza kugenda avuga yuko mu by'ukuri ibi bintu byaba ari akaga gakomeye cyane, ndetse uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agushije ishyano mu gihe bamwe mu bagabo baba bamaze kumwiyomoraho, barimo umugabo bita Prime Niyongabo, barimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo. Amabanga yose y'uyu mukuru w'igihugu yabasa naho yamaze kugenda ajya ku karubanda, ndetse n'ubutegetsi biravuga yuko ari ntaho bwaba buri. Umugabo bita Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda agwiza ubushobozi bukomeye cyane bwo kwegera ndetse no kugira controle mu imbonerakure. Tubibutse yuko ari urubyiruko rwa CNDD FDD, ariko nyamuneka biravuga yuko ikintu cya mbere uyu mugabo Reverien Ndikuriyo azakora namara kugenda yiyomora kuri CNDD FDD, agomba kwita yigarurira uru rubyiruko rw'incabwenge, uru rubyiruko rwo muri uru rubyiruko mu by'ukuri bavuga ngo hari abo bita ngo ni ibishwi by'inkona, hakaba n'imbonerakure. Aba bose rero uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda abagiraho autorité, sibyo kandi n'izindi ncabwenge n'abandi bagabo bifuza impinduka hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko abarwanashyaka benshi cyangwa se abaturage benshi igihugu cy'u Burundi gifite n'ubundi bumva politike ya CNDD FDD, ikibazo n'umukandida CNDD FDD itanga. Bakavuga yuko rero mu gihe CNDD FDD yakanzura yuko Reverien Ndikuriyo ari we uzabahagarira mu matora nk'uko babyumvikanye ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye na Petero Nkurunziza bageraga ku butegetsi, yuko uko batangije urugamba rwose rwo kubohora igihugu nk'uko bo babigaragaza, bose bakabaye bazagabana uyu mwanya w'ubuperezida. Hari amakuru avuga yuko rero umubintu bitaga Petero Nkurunziza n'ubundi byari byo yagombaga gusigira son excellence Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye nawe ikirango cye kirarangiye, agihaye Reverien Ndikuriyo nawe biravuga yuko azasigira umugabo bita Ndakugarika, cyangwa se umwite nabo bita Baratuza. Abo bose n'abagabo mu by'ukuri bigaragara yuko ngo bagomba kuzasogongera kuri iki cyanga cy'ubuyobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Rero bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agomba kurya ari menge, nubwo bwose uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo arimo arashaka kwiyomora kuri Perezida Neva, ariko arimo arashaka kubikorana mu by'ukuri ubwenge, ariko benshi bita ngo n'ubwenge buke, kuko ukurikije imbwirwaruhame arimo aragenda atangaza muri iyi minsi urabona yuko arimo arasuzugura inzego ndetse n'umukuru w'igihugu. Ubwo ejo bundi yatangazaga yuko atazongera kwiyamamaza kuyobora iri shyaka rya CNDD FDD. Uburyo yabivuze nyamuneka benshi babigarutseho, baravuga bati ibi bintu birimo n'agasuzuguro, kuvuga ngo ntago nyishoboye kwicara ngo amasaha 5-6, ibyo ngibyo ntago ari impamvu, by'umwihariko ku muturage ukunda igihugu cyangwa se wifuza gukorera igihugu cyiwe.
benshi bakavuga yuko rero nanone mu gihe uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yaba agiye ku butegetsi naho Uburundi bwaba buvuye nta naho bwaba bugiye, ahubwo uyu nguyu we ashinzwa kuba ngo yaba ari umugome ukomeye cyane, kuko uwo ari we wese wamwopoza tayari ni ukumwohereza kumana. Ibi rero ni ibigaragaza yuko iri shyaka rya politike naryo ryamaze kugenda risa naho ricikamo ibice, ndetse no muri perezidansi y'iki gihugu cy'u Burundi ishyano ryongera iragwa, aho bivuga yuko perezida Neva rwose atarimo aramara igihe adakoresheje inama ngo azikoreshe abanyagihugu, by'umwihariko abayobozi bakorera muri biro ye, kugira ngo ababuze ku kijyanye no gukeza abami babiri, nyuma yuko Evariste Ndayishimiye we yagaragaje yuko mu by'ukuri ngo atazi neza niba azageza umwaka wa 2027. Nanone amakuru akavuga yuko ngo yaba arimo arakekwa kuba yakicwa. Ibyo byose rero nibikomeje kugenda bigaragara muri iri shyaka. Aka kaduruvayo rero akari mu Burundi gashobora kuza nanone kubyara amahari nk'uko mu mwaka wa 2015 byagenze, cyangwa se mu myaka yahashize ubwo bamwe mu bayobozi bakomeye b'u Burundi bagendaga bakorerwa kudeta ndetse bakagandagurwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo. Rero nanone tugarutse ku bijyanye n'imiyoborere cyangwa se n'ubuyobozi bwite bw'ishyaka, ariko hari amakuru avuga yuko rero no mu gisirikare cy'u Burundi naho bitifashe neza, abasirikare bakomeje gutoroka, abandi bari mu burasirazuba bwa Kongo ibibazo by'ubuzima byababanye ibibazo. Hari amashusho duherutse kugenda tubona, nyamuneka tubona yuko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo abarundi ari bamwe mu bantu bashoboka kuba barayisogongeye cyane, kuko bashobora kuba barahuye n'ingaruka z'intambara. Ni ma 23 rero irimo irarasa abarundi, barimo bararasana cyane, n'ibikoresho bya gisirikare byose by'iki gihugu cy'u Burundi byajyanywe ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho bavuga yuko depo zose cyangwa se zo bita amura z'intwaro hano ku butaka bw'i Burundi, mu gihe Burundi bwaba butewe, aho bwatera buturutswe hose, Uburundi buramutse butewe biravuga yuko bashobora kuzagira ikibazo cyibura rya bimwe mu bikoresho, kubera yuko byinshi bamaze kugenda babijyana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi mu by'ukuri muri iyi minsi turimo turumva amakuru avuga yuko Red Tabara yaba irimo iritegura, ndetse General Niyombare ngo nawe arashaka kongera gutera, bigaragaza yuko rero iki gihugu cy'u Burundi kigomba kwicara kikarya kirimenge, kuko ibirimo birategurwa na yaba abari mu bice bitandukanye, ndetse biravugwa yuko ashobora kuzanakorana n'abarundi b'abanyarwanda cyangwa se bahungiye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2015, ubwo habaga icyo bita mandamano, cyangwa se ubwo habaga mu by'ukuri vurugu hariya mu gihugu cy'u Burundi, kudeta yapfubaga ikozwe na General Niyombare. Rero biravuga yuko uyu mugabo kimwe mu cyatumye ashaka kwitandukanya n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ni ibyemezo bitandukanye Son Excellence Evariste Ndayishimiye agenda afata, nyamuneka by'umwihariko byo gufunga imipaka kugira ngo abaturage b'igihugu cy'u Burundi bahure n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko nyamuneka nyamara ari utubazo duto twa politike, n'abo baturage bakabaye bemererwa kugaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bakaba bakomeza ibikorwa byabo bari hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero mu by'ukuri bikahita bisa naho biteje akaga gakomeye cyane. Ariko nyamuneka abandi bakavuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe yakikuraho bamwe mu bagabo b'incabwenge, barimo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, barimo abagabo nka ba Prime Niyongabo usanzwe ajejwe cyangwa se arongoye igisirikare cy'u Burundi, byaba akaga gakomeye cyane kuri ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho turaza kugenda tubabwira ibyari byo. Ariko nanone andi makuru turi buze kugenda tubabwira nuko uwo bita Denise Bucumu nkuru nziza mu ibanga rikomeye cyane ngo yamaze kugenda ategura mu by'ukuri gushyigikira Reverien Ndikuriyo, ndetse abasa naho babyumva cyangwa se abasa naho bamuri inyuma bose azabashishikariza kuba bakurikiza cyangwa se bakurikira umugabo bita Reverien Ndikuriyo, akaba ari we waba umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi umwaka utaha. Nanone kandi tuza kugenda tugaruka ku bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri mu bice bitandukanye bya Kivu zombi, yaba Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Tuze kureba akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira izi ngabo z'u Burundi, aho bivugwa yuko bagarutse hariya mu mujyi wa Uvira bazi neza yuko bagiye kuhita bawugumana. Ariko ubu ngubu amakuru aravuga yuko nyuma yuko inyeshyamba za M23 zisabye MONUSCO kuba ariyo yaza gukora ubugenzuzi muri uriya mujyi, biravuga yuko ingabo z'u Burundi ziri mu mujyi wa Uvira zose zigiye kuvanwamo, mu gihe bitabuko nk'uko nyamuneka hakaba habaho gusakirana gukomeye cyane hagati y'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ziri hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Ndetse amakuru aravugwa yuko nubwo bwose umupaka wa Kavimvira ugifunze, ariko
nyamuneka biravuga yuko ingabo z'u Burundi ziri kwinjira ku butaka bw'igihugu cya Kongo ziciye mu kiyaga Tanganyika, abandi bakaba baca hariya mu Cibitoke bagahinguka muri teritwari ya Mwenga, akaba ariho bari kujya kurwana. M23 rero nayo biravugwa yuko yaba ishobora kuba igiye guhura n'akazi gakomeye cyane, aho bivugwa yuko nyamuneka ingabo za Tanzania TPLF zamaze kugenda zigera hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo mwibanga rikomeye cyane. Ariko nanone biravugwa yuko ababirigi barimo barakoresha drone zidasanzwe ndetse zifite ikoranabuhanga M23 kugeza isaha bataravumbura. Rero ibi ngibi byakubitiraho na operation ziri kugenda zikorwa, bikagaragaza yuko izi nyeshyamba za M23 zishobora kuza kugenda zihura n'akazi gakomeye. Tuza kureba mu by'ukuri mu gihugu cya Tanzania, tubabwire ibikomeje kugenda bivugwa. Jakaya Kikwete ntago ari kumva neza impamvu igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda mu by'ukuri kisanga mu ntambara zo mu bice bitandukanye, ndetse izi saha igihugu cya Tanzania kikaba ari cyo gisa naho kikoreye imizigo itandukanye y'abanyagihugu ba Tanzania b'u Burundi, aho bivugwa yuko ubucuruzi busa naho mu by'ukuri burimo buragenda bugirwaho ingaruka kubera yuko ifungwa ry'umupaka wakavimvira. Biravuga yuko ryagize ingaruka ku bibazo by'ubucuruzi ku ruhande rw'igihugu cya Tanzania, kuko uyu mupaka mu by'ukuri niwo wifashishwaga n'igihugu cya Tanzania gukora ubucuruzi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero Tanzania yamaze kugenda isaba igihugu cy'u Burundi yuko uyu mupaka mu by'ukuri wafungurwa kugira ngo ubucuruzi burebe yuko bwakomeza kugenda bukorwa, mu gihe igihugu cy'u Burundi cyo kitabikozwa kivuga kiti nyamuneka ntago tuzafungura uyu mupaka kuko kuwufungura byaba ari uguha akanya inyeshyamba za M23 zikaba zakinjira ku butaka bw'igihugu cya Kongo kugira ngo baze kutuzengereza. Turaza kugenda tureba nanone ku kijyanye mu by'ukuri n'impunzi z'abakongomani ku munsi w'ejo bigaragambije mu buryo bukomeye hariya mu bice bya Gatumba, ndetse biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye umugambi we yari yaramaze kugenda apangira kuri izi mpunzi byamaze kugenda bimuhindukana. Son Excellence Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri na Reverien Ndikuriyo bari bamaze kugenda batangaza yuko izi mpunzi z'abakongomani zitari butahe kubera yuko ngo ku butaka bwaho amahoro ataragaruka, ndetse biravugwa yuko bamwe mu mpunzi zagiye zipfa zishwe na korera ndetse n'ibibazo bitewe n'imirire mibi n'uburwayi cyangwa se n'ibiki. Ibi byose byagiye biteza akaga gakomeye cyane, bihita bifosinga uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko agomba gukora ibishoboka byose akaba yaho umwanya mu by'ukuri izi mpunzi zikaba zasubira